imirwano aho uyu mujyi tarawufata. Ariko amakuru ava hariya aravuga ko gahunda ari iyindi kubera ko umurundi yamaze kumanura ingabo nyinshi tutabashije kumenya umubare ariko ni nyinshi. Abaturage bari Uvira babonye zino ngabo zinjira mu mujyi n'abasirikare benshi babarirwa mu mabatayo. Isoko yacu nyine iduha amakuru iravuga ko muri byatangiye ku munsi w'ejo ndetse mu masaha ya mu gitondo ingabo nyinshi rwose barabonye ibintu kuko ntibagenda mu mamodoka, imodoka zisigara hakurya mu Burundi, imodoka za gisirikare ubundi bakambuka kwa Migu. Ni benshi cyane. Yego turaza kugaruka rero turebe uko bimeze. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko itangira cyane iri mu majyaruguru ya Kivu y'amajyaruguru. Ariko kuri ubu kuva kwa gatatu imirwano irakomeye muri Kivu y'amajyepfo ndetse no muri teritwari ya Fizi, aho twirwaniho nayo irimo irarwana n'ingabo za leta ndetse zifatanyije n'abarundi ndetse na FDLR n'abazarendo. Na kindi ni ukugira ngo bakumire nibaze gutanga sapoti kuri M23 yishaka kwinjira Uvira, cyane ko twirwaniho mu buryo buri officiel yemeje yuko kuri ubu ngubu iri kumwe na M23. Ni ibintu byashyizwe ahabona, ubundi byajyaga bivugwa ko bakorana ariko bitari ku mugaragaro, ariko twirwanaho yo yemeje ko iri ku ruhande rwa AFC M23 ndetse bafatanije muri uru rugamba. Byose rero turabigarukaho muri kino kiganiro. Birumvikana tubashimira yuko muzindukanye natwe, turashimira cyane abantu kuri ubu ngubu batangiranye natwe kuri YouTube, turababona muzeho tube tuganira. Hanyuma kandi turashimira cyane abantu bari kumwe natwe kuri FM ni 107.5 byaho fungura inyakira amajwi yawe ubundi tubashe kubana ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza. Gataho cyari ari murambwira ibijyanye na meya wa Nyanza wavuye isheni. Nazinda Erazme buriya yazize iki biza? Buriya yazize iki? Nazinda Erazme size ushoreke no guturugo. Hari umugabo sibyo bintu utabizira. Hari umugabo muri make igisubizo ni kimwe, yazize urw'abagabo. Ariko urumva nyine Nazinda Erazme ikintu yakoze mu rugo buriya cyane runo rubanza rwa Nazinda Erazme ruratwereka yuko abantu b'abagabo abantu b'igitsina gabo cyane b'abapolitisi b'abayobozi agomba kwirinda ibintu by'ubushurashuzi. Ariko hari mu gihe hari amakuru ari indani avuga ko nubundi yashakaga kwibanira n'uriya mugore wabonye bari kwita inshorekeye. Nyine nk'umuntu w'umuyobozi usobanukiwe amategeko yagomba kumanza gukora divorce yawe. Ariko nubundi bari muri process we n'umugore we muri divorce. Yagombaga kwihangana rero karangira. Ariko urukiko ntabwo rwari rwakaje cyo gufata. Ntabwo bareba isezerano risanzwe rihari. Ariko nawe dushimira umugore wamuvanye mu menyo ya rubamba. Ariko urumva nawe nyine anje kujya kurega aramutesha, ubu ngobo abuze umwanya w'ubumeya. Urabizi kuri iki gihe nyine buriya nyine muri systeme nyine abanze hayisajyamo akabazo. Mu gifaransa baravuga ngo ça suffit. Urumva rero Ntazinda nawe yagitinze nk'umuntu utari umunyapolitike, nk'umuntu utari meya. Ariko hari ahantu nyine mu mateka bagenda batwereka yuko nyine nta mu abantu benshi bakomeye bananiwe kuresista kiriya kintu cy'imibanire mu ngo. Abantu biragoye. Ubwo rero Ntazinda nyine ni ukwihangana. Ubwo asubira mu rugo nyine. Bamwe bavugaga bati se ari buze kuruhukira hehe? Arajya he? Arajya ku nshoreke n'ubundi. Arajya ku mugore n'undi bari muri divorce. Arajya muri rogi. Arajya ghetto. Arajya he? Ubwo rero byanga bikunda arasubira mu rugo. Ko nta hantu afite buraya yasanga ari n'udufaranga twamushukaga. Kuba meya. Kandi buri umugore mukuru bari mu rugo mukuru aramugeraho mu kande. Umugore mukuru abari imyenda yari yambaye muri gereza iri hinda bayifate bayitrampe.
umugore mukuru ntacyo nkubwiye. umugore mukuru ahora ari mukuru. Reka twivugire intambara niyo tuzinduye muri kino gitondo, nuko twagarukaga ku bya Ntazinda ngo na wa Mutaramu wundi nawe witwa uriya Mutaramu ninde ngo uyu wa Urumogi, yego we bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo, bagiye kurya isheni, bagiye mu isheni. Ariko wibuke na ntuza hari akandi kantu twari turenzeho gato yone tukiri kuvuga kuri abo bantu bari kurya ishene, witwa Bishop Gafaranga. Umugore yagiye kuri X aravuga ati mugabo wanjye ati ndagukunda ariko nako kanyafu kaba gakenewe ngo kanyuzweho. Yabaza umugore akwandikiye gutyo ufunzwe. Wabigenza uteho kabyarawe. Ibintu by'urushako nyine ni ibibazo. By'urushako nyine ni mpamvu cyane Twitter ibivuga aho ugenda uvuga nk'ugendera ku magi. Yego tweet ye ya mbere Annette Murava hari abantu bayibonye yaranditse avuga ngo birababaje ko umugabo ngo agutegeka ku bintu byose ngo kurya guhatira no gukora imibonano mpuzabitsina ngo bitakurimo. Yarabikize ku karubanda uwo mugore twari tuzi ko byageze aho se ko biba byasenyutse, byarangiye. Ubwo yatangiye ngo mpatira imibonano biba byaburundutse. Twizamukire rero M23 yasatiriye umujyi wa Uvira Adisa. Amakuru rero arimo aravuga ko umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urimo urasatira mu mujyi wa Uvira, uyu ni umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero biraca amarenga yuko M23 sanisa ishobora kwigarurira uyu mujyi. Rero ngira ngo ku wa kane twaberetse amashusho y'ingabo za M23 bari hafi n'uyu mujyi muri kilometero 80 ahitwa Katogota. Ngira ngo se wanyana kubanga bw'ibyuma. Katogota ho ni hafi y'umujyi wa Uvira, ahubwo ibirometero 80 byo biri muri Rugezi muri territoire ya Fizi. Kugira ngo havugere Uvira ni ibirometero 80. Ariko iyi Katogota na Ruvungi ho nta nubwo ibirometero ibyo uri kuvuga nta n'ibirometero 10 birimo. Hangaha ho ni hafi cyane. Oya kuri murambeshya. Katogota Katogota na gace ni ku birometero 80. Katogota na gace kari muri kilometero 80 mu majyaruguru uvuye mu mujyi wa Uvira. Niko muri kuri geography barimo kubyerekana kandi nako bimeze. Nwango amashusho se wanyana yafite ya video naguhaye bari hariya muri kilometero 80. Hari aka video kari kilometero 80 wundi ni nko kuva nko mu Rwanda no kuva hehe byahura neza ni mu Rukomo Nyagatare kilometero 80. kuko uvuye hano mu Rukomo amasanga bisi ni saha n'igice byakaba bikaba amasaha 2 saha n'igice amasaha 2 barakwagenda n'amaguru byatwara igihe kingana iki. Reka nta n'umunsi ntago umunsi warangiye, umunsi ntugera. Umunsi ntabwo ugera kuko ongereka reka nk'urugero kuri njyewe kera twaryaga icyo bita argent poche tukarenzaho na kaminerivare n'agateke kose tukakarya. Ndabyibuka twajyaga tuva Igasange tugataha muri Nyagatare. Kandi ho byonyine kuva Igasange ukanyura za Nyaga ukava Igasange ukazamuka Imuhura ukamanuka ugahinguka Nyagahanga ukava Nyaga ngo ugera Mimuri ni hafi kilometero nk'ijana. Kubera nyine buryo inzira ziba ziteye. Ariko twabyukaga saa 10 z'ijoro kuko nta modoka zabaga zihari ngo turagenda n'imodoka ngo turatega. Sinkubeshye ubu igitsi cyaje kizi kugenda bya hatari. Tukava saa 10 Igasange saa 6 n'igice saa 7 tukaba twageza hano bita Mimuri. Kurumva uburyo abana kandi twabaga tugenda natwe twikoreye utumatera utubaga cyangwa twamari. Kurumva rero umuntu noneho ufite umwitozo we yahagenda mu gihe gitoya, nubwo mvuze ngo ntabwo umunsi ntiwagira, ahubwo wasanga nawe yahagenda amasaha hafi akubye wenda nka 3 y'imodoka. Kuko ntabwo bagenda umuhanda street umwe, bagenda banyura izo bita shortcuts. Urumva rero M23 nyine niyo mpamvu bari kuvuga ko yasatiriye
umujyi wa Uvira ngira ngo kilometero 80 hafi n'umujyi gwe, nagira ngo nyine nubyo wagenda garuka abantu bumve ko kilometero 80 hafi ni nkeya, ni nkeya noneho ku mirwano ho ni nkeya mu gihe hajemo tactique zindi zigiye zitandukanye. So rero imirwano irimo irabera hariya hafi n'umujyi wa Uvira, ni imirwano kuri no munsi nyine iracecetse kubera yuko ubu ngubu turi mu gahenge k'amahoro mu bijyanye n'ibyanditse muri document politique mu biganiro byabereye Qatar ndetse na draft yatanzwe hagati y'u Rwanda na Congo. Ubu bose bategereje gusinya amasezerano y'amahoro mu gihe bari mu gahenge k'amahoro ubu ngubu mu kwezi kwa gatandatu. Niyo mpamvu utakumva leta ya Congo ishinza M23 ngo yayirasheho cyangwa se M23 ivuge ngo twateye oya wenda washinje ngo yarashweho we yabari mukore ko kuvuga ngo nawe nubwo yaba atari mukore ko we yaboneka kuko yabavuga ati kanaka mugenzi wanjye arimo ararenga ku mabwiriza, ariko impande zombi zabyumyeho zose zararuciye zirarumira. Rero ku rundi ruhande muri teritwari ya Fizi hari umutwe witwa Twirwaneho uherutse gusinyana amasezerano na M23 yo gukorana. Uyu mutwe ku ruhande rumwe abarundi bawugize ikibazo, baravuga bati aba bantu barashaka kuza guhuriza na M23 muri Uvira bakadukubita. Mu gihe abarundi bari kuri front rero na M23 bajya bohereza izindi ngabo hariya muri teritwari ya Fizi zikajya kurwanya Twirwaneho bari kumwe n'aba FDLR ndetse n'ingabo za Kongo kugira ngo babakumire badahuriza muri Uvira, ubundi finally umuriro ukabera Bujumbura. Kuva rero mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu mu gace ka Rugezi kari muri groupement ya Basimukuma muri sud territoire ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, habaye imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo n'abarwanyi ba Twirwaneho yatumye abasivili batari bake bava mu byabo bagahunga. Imirwano yatangiye kuva hagana saa 11 z'igitondo, aho bivuga ko hari n'abaguye muri iyi mirwano, ariko biragoye kumenya imibare yabo ya nyayo cyangwa y'abasivili baba barakuwe mu byabo, ariko intambara y'urumva ko yabaye mu ikaba rwose mu gihe gikomeye. Abanyamakuru bo muri aka gace ubwo ni bagenzi bacu nyine bakoze umunwa nabo baremeza ko muri iyi mirwano yabereye Rugezi kuri uyu wa gatanu Wazalendo bo mu mutwe wa Birose Bishambuke. Uyu nguyu nawe afite umutwe nyine urwanyu navuga y'abamayimayi, ariko uwo nawe wiyunze na FRDC. Rero bawita uwo mutwe witwa Birose Bishambuke, aribo barimo kurwana n'abarwanyi batwirwana kuri ubu bamaze kwiyunga n'umutwe wa M23 mu gihe Wazalendo ubusanzwe bafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. So icyo rero nandimo ndavuga wenda hari abantu babadukurikiye bo bazi zino quartier za Rugezi izibina hano nyine bazi aya materitwari ya Fizi bayazi, ariko ku buryo buri geography miterere buriya ahantu bita Fizi muri teritwari ya Fizi ubundi ni hafi n'u Burundi, kugira ngo mve impamvu ingabo z'u Burundi zataka cyane. Wumvishe ko bagiye bajyana aba special force kurwana Twirwaneho, ni hafi n'u Burundi babagabanywa n'ikiyaga cya Tanganyika. Iyo uvuye Fizi ukambuka ukajya mu Burundi uhinguka ahantu bita twaranahagiye di ajya sibanye handi twagiye ni hehe ku kiyaga cya Tanganyika. Mwagiye kuri Saga plage oya Rumonge yitwa Rumonge komine Rumonge iri hirya ugiye kugera ikiyaga cya Tanganyika ugiye ahitwa unyuze za Nyanzarake Nyanzarake rero ayo territoire ya Fizi iyo wambutse uri Rumonge mu Rumonge ukambuka ikiyaga cya Tanganyika ugahinguka muri Kongo uhingukira muri iyo misozi y'aka karere ka Fizi.
noneho iyo ubonye ahantu teritwari ya Fizi iherereye n'umujyi wa Uvira harimo kilometero 120 kuva Uvira ujya muri teritwari ya Fizi kuko uva muri teritwari ya Fizi ukamanuka Uvira ukomeza Bukavu kuva ubundi teritwari ya Fizi ujya Bukavu ni kilometero zirenga 200 ariko iyo ugiye muri teritwari ya Fizi ukamanuka Uvira ni kilometero 120 noneho rero M23 yasigenye amasezerano yo gukorana na Twirwaneho. Ayo masezerano n'ubundi yaragamije kugira ngo Twirwaneho ifashe M23 cyangwa se bafatanye kuko urumva yari ubufatanye kugira ngo bafate Uvira ubundi. Mu kintu gikuri cyari kigambiriye mu buryo bworoshye kandi kuko urumva Twirwaneho ari kunyura hariya za Fizi kuko barango na za Minembwe Minembwe imurenge hose ngo bagahura na M23 imurava Bukavu bagahita bahura iva Bukavu bagahita bahurira bacomeka Uvira bagahita umurundi bamwinjiza Bujumbura bamwambutse ikiyaga noneho uburundi buricara bavuga bati Twirwaneho nikomeza kamanuka kuko nayo yari itangiye kwa avansa Twirwaneho yari yabatatse nyuma yuko yagiranye amasezerano na M23 yagize imbaraga nyuma yo kugira imbaraga rero nibwo habayeho uburyo bwo kugira ngo babone support nyine byanga bikunda M23 nk'umutwe twabonye ufite imbaraga n'igikoresho byanga bikunda ubwo babagesheje igikoresho icyo gihe bituma ino Twirwaneho hahitana baho imirwano ikomeye isenya ibirindiro byose bya FARDC hariya muri territoire ya Fizi. Twirwaneho yarabirashe bya hatari FARDC kuyihanganira biranga itangira kubohereza amasiko y'ingira ngo mwagiye mubibona n'abari hara muri iyo territoire barabizi bagiye babagabaho bakoresheje ibitero by'indege n'amadrone birangiye FARDC biranga byanze rero ahubwo FARDC ndetse na Wazalendo Twirwaneho yarabatsinze bambura n'utuntu tw'udusozi twinshi muri biriya bice hanyuma umurundi niho yaziye rero umurundi rero mu kwanariza iyo ntambara we kugeza uyu munsi imibare y'umurundi yo imwereka yuko gahunda ari Bujumbura ubu rwose nabonye n'abarundi mbere bidogaga bavuga ngo witwa ngo Ndayishimiye ngo yagiye ngo mu ntambara ngo idafite ikimaze baracecetse bose n'abarwanya igihugu cy'u Burundi ibyo ngo Ndayishimiye yagiye mu ntambara idafite ikimaze baracecetse ahubwo barimo barasenga bavuga ngo ku kibere kibatamusanga Bujumbura bose baryumyeho urabona ya territoire ahantu iri ya Fizi nadushirireho umurongo distance hagati ya Fizi na Uvira abantu babibone ku buryo umurongo umanuka uyu w'umutuku no hafi yaho nazane iyo map yerekana Fizi na Uvira bareta bamwereka hakurya handi nakwerekaga Rumonge hagati bakwereke ikiyaga cya Tanganyika cyo dore ngiki ahubwo ntabwo uzarumonge turi kuzireba nazana distance hagati ya Fizi na ntuza na Uvira gishushanyo neza barahita bakimwereka noneho icyo gihe rero ku ruhande rw'u Burundi baravuze bati ino ntambara reka tuyifate mu maboko yacu kuko mbere bumvaga iri kubera kure itazabageraho Ndayishimiye nawe yinjira muri ino ntambara yari diro mu kirundi bango na akanoti y'akanoti yari diro y'amahera yaba ari akanoti noneho ngira ngo diri itangira mu kwezi kwa 8 kwa 2024 hagati y'u Rwanda n'u Burundi twagiye tubyumva na makuru twumvishe tahagaze hariko buri jya makuru ya saraka sirikira ahantu hose kandi banyurubwete nibayahakane abaganisha kukuri yuko Kisekedi yasinyanye na Ndayishimiye yuko u Burundi mu muhingabo bakamuha 5,000 $5 buri kwezi kuri buri ngabo buri musirikare $5,000 icyo gihe amafaranga nyine yarakiriwe kazi karakorwa biranga Bukavu irafatwa Goma afatwa uyu munsi rero twe twibereye ahangaha muri territoire ya Fizi Uvira n'izindi stronghold ziri hari hafi erega buriya Uvira nayo ni territoire
teritwari ni ariko ni teritwari y'umujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu. So mu buryo bwo muri strategique ndimo ndagenda nkusobanurira nkwerekana uburyo ki ino ntambara umurundi arimo kugenda yinjiramo akayishyira mu maboko yiwe. Sinzi niba azayitsinda, ni ku rubuga rw'imirwano ashobora kuyitsinda cyangwa se M23 ikamutsinda, kandi M23 buriya ntidafata Uvira, bizaba bigoranye cyane. Bazajya no gusinya amasezerano, M23 ifite ahantu hato muri Kivu y'Amajyepfo yanarisika kuhamburwa. Byabaye ngombwa, wabonye ko Amerika yo ntago ijye negosiye, nta bya negotiation, kandi wabonye ko nubwo hari umuhate nyine wa Amerika nk'igihugu gikomeye kikaba kirimo gutegeka Kongo n'ibihugu byacu kugira ibyo bakora, ariko bora nayo mbere y'iki ni karita igendera kuri teri. Wabonye ko ibiri kuri teri, niba ubwawe usanzwe unaniwe ntabwo umunyembaraga ajya ahantu hananiwe. Wenda reka tugira ahantu hari organize. Reka wenda tunabisobanuye neza banabyumve. Wenda reka duhere ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Amerika sabwiye ngo iki Ukraine ngo niyemere itakaze ngo aho Uburusiya bwafashe hanyuma batangira ibiganiro. 20% 20% y'ubutaka bwa Ukraine Uburusiya burahafite. Uburusiya bwafashe ubutaka bwa Ukraine kandi bungana n'u Rwanda inshuro ebyiri. Bati rero ubwo butaka buharire Abarusiya hanyuma ibiganiro byo guhagarika intambara bitangire. Ukraine ati Zelensky, Volodymyr Zelensky perezida wa Ukraine ati ngurisha igihugu, ati nzarwana mpaka. Yego. Ubwo nawe haraho yageze aravuga ngo none se ngo ngiye ngo nafashe mu Burusiya nanjye barahampa. Kuko nawe hari agace gato yafite ko barwaniramo mu Burusiya yanze kurekura. Ubwo rero teritwari ya Fizi kuri ubu ngubu nyine umurundi yayifashe mu ntoki aravuga ati ninjye ugomba kwirwanirira. Harimo ko hehohejwe abasirikare badasanzwe, buri iyo igihugu cyohereje abasirikare bari special ni babyageze kure. Mu Kinyarwanda kiza ibintu babyageze iwana. Hari mu gihe FRDC ari maze gukubitwa, ngira ngo nyuma y'urupfu rwa Makanika ari muri teritwari ya Fizi twirwaneho mu by'ukuri ntiyacitse intege. Oya, ahubwo yagize imbaraga, ndetse urupfu rwa Makanika rwanavuzwe ibintu byinshi ngemba nashaka kugarukaho nyine. Ibyo tubyihorere, urumva makuru ajya atandukanye ariko birahari byaravuzwe dufitiye gihamya. Ariko nyuma y'uko Makanika yitabye Imana, benshi bari bazi yuko umutwe wa twirwaneho ugiye gusenyuka. Ntabwo ariko byagenze, bari bazi ko bwurangiye. Icyo gihe umutwe wa Makanika usenyuka, Kongo yese yongereza ibitero, irabyongera hariya muri la territoire ya Fizi nyine, banayikora mu mapozisiyo yatandukanye yari ifite muri biriya bice. Noneho ubwo icyo gihe nabwo nyine M23 yari imaze gufata Bukavu, aho hose ni muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo gihe rero ku ruhande rw'u Burundi baravuze bati turageramiwe, batangira kohereza ama special force n'izindi ngabo nyinshi kujya kurwana muri biriya bice. Ngira ngo ubushize wabonye umwana w'umukobwa bafashe wo mu maneko w'intasi zo mu Burundi, bamufatira muri biriya bice. So kuri ubu rero amakuru avuga ko kuva kuwa gatatu imirwano imeze nabi hagati ya M23 hagati ya twirwaneho ndetse n'ingabo z'abarundi, ariko bavuga ko bari kumwe n'ubundi baracyari kumwe na Wazalendo, baracyari kumwe n'aba FDLR, baracyari kumwe kandi na FARDC. Ariko amakuru avuga ko umurundi niwe buriya nyine mu gisirikare iyo umuntu mufatanyije ku rugamba urumva hari overall, hari uba uyoboye abandi. Oya utaza kubyitiranya. Uyoboye uru rugamba rurimo abarundi, rurimo FDLR, rurimo Wazalendo, rurimo n'umunyarwanda wo muri FRN, General Hamad. Kandi FRN ngo yarashwanye n'ingabo z'u Burundi ngo barwaniye mu kibiri. Ibyo ni ukubeshya, nabyo ndaza kubigarukaho, ndaza kubikubwira ukuntu bimeze. Kugira barangaze. Yego, Habimana Hamada niwe yantasi umukobwa se ntiyabivuze. Nwo muri FRN uyoboye rura rugamba rwo muri territoire ya Fizi. Ariko
icyo nshaka kukubwira ni kimwe nubwo wa FRN yaba ari uyoboye urugamba ariko komande yose ni y'abarundi. Impamvu ko bamushyizeho mu buryo buri logistique, mu buryo bw'ingabo n'ibikoresho n'ibindi byose byo guhuzahuza. ubundi impamvu we bamushyizeho abarundi nibo babiri inyuma. Impamvu bamushyizeho nuko we amenyereye hariya muri ariya mashyamba, ahazi neza, amaze igihe akoreramo. So kuba bavuga bati rero yobora aba bantu ubarangire ubereke inzira ugiye gute, ni nkaho ari we uyoboye command post, ariko ntabwo ari we mukuru mu by'ukuri, nta nubwo ari nawe uzana ibikoresho, wasanga ate nawe uyoboye izi ngabo, ahubwo ari we uyoboye urugamba gusa. Kuko hari umuntu ushobora kuyobora ingabo undi akayobora urugamba. Icyo ndimo nakubwira ngo ibibera hariya muri Fizi byose biri ku mutwe w'Uburundi. Yego, ibyo byo ndabyemera, kuko Uburundi bugeze ku kigero cyo kuvuga ngo twebwe turimo kurwana ku busugire bw'igihugu cyacu. Kubera ko bano bantu nibava Fizi, si ngombwa ngo bananyure Shema wayidushyire hose banya, si ngombwa ngo abantu banave ngo Fizi bagiye ngo buvira babone kwambuka. Reka bafasha amato bakambukira se Fizi, bana kwambukira muri Tanganyika bavuye gara muri Fizi bagahinguka Rumongere. Komine Rumongere rero wenda komine Rumonge ku bantu batayizi, wenda buriya nimwe mu makomine akize cyane mu Burundi. Impamvu akize ni iyi, narahageze mbona uvuye Bujumbura kugenda ugera Rumonge winyuriye ku muhanda, barimo no kubakira kaburimbo ha Rubanza ubu yaruzuye. Wanyuze kuri umuhanda wo hasi wo ku kiyaga neza. Ni sinawe ujyayo se? Ni nawe ujyayo nyine, ariko hari undi unyuze no mujyi ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Hari undi muhanda unyuze za Mutangano nawe ushobora kukugeza Rumonge. Komine Rumonge ni imwe mu makomine akize cyane mu Burundi. Akize kubera iki? Ibiva munsi y'inyanja yatanganyika. Nabonye banakora amamesa cyane ku muhanda ahantu hose, abahinga ikintu cyitwa amamesa, bira wire de palme byita ibigazi bivamo amamesa. Amamesa, indagara, imikeke. Buriya komine Rumonge ni ibi produiza cyane mu gihugu cyose. Rero kuba wakwataka komine Rumonge waba wangije ubukungu bw'u Burundi ku rwego rwo hejuru. Ni nk'ukuntu wakwataka Bujumbura. Buriya Rumonge, Bujumbura ni centre, ni navuga ko ari nk'ibice by'ubucuruzi bigize cyane igihugu cy'u Burundi. Kuko nka Bujumbura icuruza Uvira, kandi abakongomani bose baza guhahira burya Bujumbura, haba mu gitondo baraza ku mugoroba bagataha Uvira. Ubu rero ndagira ngo mbere ko aho hantu binjirira bava muri Kongo bajya Rumonge, ubucuruzi bwaragabanutse muri kino gihe. Hari ubukene, nahoze mbona haba ibinyamakuru by'imbere mu Burundi byavuganye n'abahakorera, haba BBC yo mu Kinyarwanda yarabasuye, abantu bagaragaza ko kubera intambara irimo kubera muri biriya bice muri no minsi ubuhahirane buracumbagira, abakiriya baragabanutse. Nabonaga bafite amataxi voiture, nabonaga bakora ku mato bavuga bati wapi, abakiriya baragabanutse ku kigero kiri hejuru. None se diza bajya kuba ko abakiriya bagabanutse, weho kuntu abakongomani babayeho ntubaze suko si abantu bishimisha, nta bantu biberaho mu buryo bwa loisir. Rero niba batakiza muri ibyo byishimo, urumva Bujumbura yarakonje. Niba Bujumbura yarafunze umubano na Kigali na Rumonge, ndavuga ndahara muri ibyo bice byose, niba ntara Uvira byaranze na Bujumbura nabo babigarutse. Niba ubutegetsi bwa Gitega bwarafunze imibanire na Kigali uzi ko buri weekend abantu twimanukiraga tukajya kuryoshya kuri Sasaga plage aho ngaho i Bujumbura, urumva. Hanyuma Uvira akaba ari intambara, ba bantu babonaga amafaranga bava Uvira baza Bujumbura kuryoshya bajya na za Rumonge, nabo nta kintu bari kubona. Ubwo se urumva ni hehe abarundi badakennye. Ubwo rero kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo amasasu arimo aravuga ahangaha muri territoire ya Fizi ahitwa Rugezi, ni muri groupement yitwa Basimukuma, urumva. Rero umutwe wa Twirwaneho urimo urahangana n'ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC. Ubwo rero ino mirwano irimo iravugwa muri Fizi, mu gihe ku rundi ruhande M23 irimo iradvancinga ihura Uvira. Nuwango Twirwaneho niramuka itsinze bano barimo kurwana nabo bano Barundi n'abandi bafatanije nabo, Abarundi bamaze kudeployinga hari Fizi nyine aba special force. Urabizi gushize yarabagiye
basubiye bajyanye inkomere twirwanaho yarabarashe bamwe barapfa abandi bagira inkomere abagiwe mu bwato ngo babasubizeyo bageze mu nzira bakora impanuka burarohama ku Burundi ubanza iyo bukubiswe gusubira inyuma nicyo kintu cya mbere bazi babanyaruka abandi banyarukaga bava mu mujyi wa Bukavu nabo bakoze impanuka cya gikamyo bafotoye cy'abarundi cyakoze impanuka kirimo kuva Bukavu gifotoye kiva Bukavu ifoto y'impanuka yose nayibonye ariko amakuru nyuma yavuze yuko nyuma bakoze impanuka. Yego iyi mirwano rero ibaye mu gihe nanone abarwanyi baye mu vetwa bwa kuwa kane uno munsi w'ejo bundi hashize wafashe agace ka Katogota kari ku ntera kilometero 80 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Kugeza ubu ngubu rero ku ruhande rwa M23 ntiruremeza cyangwa ngo ruhakane ko bageze Katogota. Nubwo twabonye video ngira ngo video se wanyana niba ifite hara yayishyiraho video rwose igaragaza ko bari Katogota. Gusa mwe mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga nyine guhera kuwa kane agaragaza abarwanyi mu M23 berekana ko bari Katogota ndetse banahishimiye. Muri metero 80. Noneho Katogota amakuru mashaka kanya Katogota M23 yaharenzeho gato igira bita Kamanyora kuri M23 mu mirwano irimo kuba mu gufata umujyi wa Uvira yarenza ahitwa Kamanyora. Kamanyora rero ni hafi n'umupaka bundi wahitwa Ruzizi. Icyo ni ikindi gice nyine cyereka nacyo kiri ku nkengero y'igice bundi Kamanyora. Kamanyora ni igice gifata ibirometero 75 ujya Uvira bundi Kamanyora iri hakurya aho hari province yitwa Cibitoke turanye na Kamanyora ni hafi yo Cibitoke ni muri komine Buganda. Komine Buganda iyo uhagaze Kamanyora uri kureba komine Buganda hanyuma igice cya ruguru ugahita ubona komine ya Ntuza ya Rugombo. Rugombo ariyo murwa mukuru w'intara Cibitoke hanyuma ubundi ugahita uza kuri Kuruhwa akaba ari ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi wakata gato yo kerekeza za Bukavu nyine. Urumva rero ibyo bice byose nuvuga ngo iri gushaka kugendera ku nkengero kugira ngo ni kwinjira Uvira natwirwa nayo ikanyura ku nkengero kugira ngo igere Uvira batangatange hagati hanyuma abari mu bice bya Uvira bose babura inzira zo banyuraho. Bura nicyo kigamijwe rero. Kano kanya amakuru ahari nuko byibura M23 ishobora kuba iri muri kilometero 50 werekeza Uvira hari igihe byarangiriye weekend ivuyemo Burundi se baramukaraga bikunda Burundi gusa tubibutse ko Burundi noneho baba ari twavugaga barimo bashaka kubiyongera nk'ishoro zigera nko ku 10. Duha amakuru y'ingabo nyinshi z'u Burundi zoherejwe hariya. Ingabo nyinshi z'u Burundi guhera ku munsi wo kwa kane nijoro kugeza ejo mu gitondo ibikamyo byavaga i Bujumbura bikaza bikadeployinga ku mupaka kuri Uvira neza. Bahadeployinga abasirikare bakavamo ibikamyo bigasubira i Bujumbura abasirikare bakagenda bahetse imizigo yabo bajya muri Uvira basanga abagenzi baba Barundi. Ni benshi ku rwego rutigeze rurwanwaho muri Uvira cyangwa se no muri za Bukavu. Abasirikare b'Abarundi ndetse na Ndayishimiye ubwe bose bafite ikintu cy'icyoba nkuko ahoze bivuga abaturage ntabwo bumvaga impamvu y'iyi ntambara. Bakavuga bati ibi ngibi no kujya kutumarira abana bacu bajya biyonge mu mashyamba muri Kongo. Ariko kugeza ubu ngubu Abarundi bavuze bati ibintu byaradukomeranye noneho dore intambara yageze ku muryango iri gukomanga nabo bwabo batangiye kubyumva neza ko bashobora kujya kwinjira mu ntambara na M23. Ega kugira ngo byumve neza izi nzira zose kuva Bukavu mano kugira Uvira ugakomeza Uvira ugeze za territoire za Fizi kipande cyose kiri hakurya ni Burundi. N'u Burundi numva intambara zirimo kubera hafi n'umupaka w'u Burundi. Ni nko kuba abantu bari kurwanira ku muryango wawe uryamye wasinzira ntabwo wasinzira cyangwa urabyuka ugafata ibiti nyine umva ukuntu bigenda ushobora gusinzira bitakureba uvuga uti bazikiranura ariko mu gihe wikanga yuko ari wowe uzakurikira wasinzira gute kabone nubwo waba atari uri kurwana nabwo ugira amakoba ugafata ibiti ugafata ibisyo byose ugashyira ku rugi basunika
nibasunika bumva urugi rukomeye. So niyo rero nibyo Ndayishimiye ari gukora kugira ngo arebe ko yakumira ibitero bishobora kugabwa ku gihugu cye bitewe no gutakaza kw'ingabo z'abarundi na FARDC umujyi wa Uvira. Kandi kuri uno munsi M23 nayo ndimo navuga iti ni ntabafata Uvira byibura. Ura nubwo Beni nayo irabahangayikishije. Urumva? Ariko Beni ntabwo yangayikisha cyane nka Uvira. Ariko Uvira niyo ya mbere kuko hari izindi ngabo z'amahanga zihari. Sadeke nibitasha bacancuro bagataha. Monisco y'Uburana yo ntago ibarwa Burana ubwo ijya kuri front rimwe na rimwe ariko ntabwo ibi byinabyemerewe. Ijyayo rwihishwa. Kankubwire disa. Monisco iba yifitiye nakoba. Irareba ikareba urufito rw'amafaranga bahembwa. Kavuga ati ngenda ajya gupfa ntayariye kubera iki nagiye kurwana arasaho gacya kisubira inyuma kigendera. Kuko ntategeko bari muhatiriza kurwana. Tubuhe bwoba sore bavuga ngabo z'umuryango wabimumbye zifite ubwo. Sitawe bigira se. Duhere ku byabaye mu Rwanda zahunze amanywa y'Ihangu se ntabwo warebaga. Zahunze abantu bose babireba ahubwo zigatererana abatutsi bari kwicwa n'intera hamwe. Ubwo se urumva aho zitagira ubwoba ni ahubwo nizo zigira ubwoba kurusha n'abandi. Babonye bamaze kwicamo 10 z'ababirigi na wa munya Senegal kapiteni. Baravuga bati ibi bintu ntabwo ari ibyacu. Biyurira indege baritahira n'imbwa zabo. Ubwo se uzi ko babikora batabishaka. Nyine baba babishaka. None se we yakwemera gupfa? Reka. Buriya bari abanyamba Bangladesh bari muri Kivu bakwemera gupfa. Aha ndakorahiye. Bari abanyapakistani. Aha. Ngaho nibereye Karori. Oya, no mandate yabo Karori. Mandate yabo se nirwana cyangwa niyo guhagarara hagati y'abarwana. Guhagarara hagati y'abarwana rero hanyuma iyo uwo uhagaze hagati y'abarwana ukarasa umwe wirengagije undi nawe akaguhata umuriro ntuhunga. Rero urimo gushaka kunjyana mu yindi sije kandi isije yagiye yumvikana inshuro nyinshi. Ngo izi ngabo z'umuryango w'abibumbye zigarura amahoro hirya no hino ku isi. Bere na mbere ikuki intambara zivuka. Wabanza kumva iyo n'amakimbirana abantu baba bafitanye. Amakimbirana aterwa nande. Ugiye kunsubiza mu hari ibintu bibiri. Kunsubiza mu kigwa. Amakimbirana ashobora guterwa n'ibintu bibiri. Uburyo buri politike cyangwa se ekonomi. Intambara zitezwa nande. Intambara zitezwa n'abantu ushaka amahoro ateza intambara. Niba nta mahoro ahari hari abari buyashaka bakoresheje intambara cyangwa se bashaka bakoresha uburyo bwa politike iyo bibaye ngombwa. Iyo politike byanze bafata umuheto. Hanyuma inganda zikora intwaro uyu munsi ni zimwe mu nganda ziteye imbere ku isi. Yego zikize. Ba nyirazo bakize. Zibaho gute? Zibaho kugira ngo ziteze intambara babone uko intwaro zabo zigurishwa ubukungu bwabo bwiyongere. Tujye mu mateka muri Kongo. Ko nibasuzanye sije ndende. Tujye dusubira inyuma kugira ngo wumve. Yego. Kuko abantu benshi baba badukurikiye kandi baba intellectuel bamwe baba bagenda bareba kuko niba tugeze kuri UN hari ibintu bimwe Karori dushobora kuba wavuga hariko kwigengesera. Ubwo reka twigengesera. Kubera ko njewe ntago nshobora kuba nakwicarana mu ngabo ngo z'umuryango w'abanye ngo zifite ubwoba. Zimaze imyaka 30 ahantu. Ziticwamo se ziticwamo ntabapfa hari abapfa none se ahubwo wakwibaza se abo bapfa bakamara imyaka 30 bakirana kuki batarangiza iyo ntambara none none zine kubera iki bafite ubushobozi desire bwo kudekarara intambara bakataka ikarangira ibyo byo kuvuga ngo barajya hagati bigahagarara ndetse no mu mitwe yabo bafite umutwe urwana ntucunga amahoro. Muri hari icyo kintu kibazwaho n'aka kanya n'uyu munsi ku isi ya rurema nta muntu utakibaza. None se desire ngira ngo n'umukuru w'igihugu yakibaje avuga ati zirangabo MONUSCO zikora iki niba koko ari ibihugu bikomeye niba twemera nk'umuryango w'abibumbye UN ko ari wo muryango uhuza ibihugu byose by'isi ukaba ufite intambara ahantu urimo uragaruramo amahoro imyaka 30 ikaba igiye kuzura amahoro atagaruka. Ese icyo gihe turaza kubibara nkaho bananiwe. Ese diza nanjye nkubaze cyangwa no buryo bundi nanjye nkubaze uramutse ufite uruganda rukora inkingo
wakomera ko inkingo zawe ziborera mu mastoke. ahangaha noneho turimo kujyana aho twajyanye twikomereze twigire mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Kongo naho ibindi tubyihorera. Ibyo ngibyo ni nabyo nitubikenera tuzabigaruka tubivuge abantu bazatwandike batubwire bati turashaka aho tuvuga kuri ibyo biranazwi dora tubigarukaho biranazwi biba bizwi. Hanyuma nandi kukubwira inti umurundi uri hariya ateye ubwoba. Buriya twagiye dusa naho tutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe hano mu kiganiro kandi ni nacyo kiba cyanatuzanye. Ntabwo ari ngombwa ngo tuze twese twemeranye ku bintu. Nkubwira ngo M23 ifite imbaraga ukambwira uti ariko umurundi nawe uri hariya ateye ubwoba. Nakubwira inti M23 irafata Uvira ukambwira uti umurundi uri hariya ntabwo bishoboka. Oya ntabwo nyanyavuga bishoboka nawe atari ko biba biragoranye kuko ibintu byose birashoboka. Ibintu wambwiye rero ndi kugenda mbibona muri ubu buryo. Kandi ugasanga mu buryo buri logique umurundi afite ari mukuri. Kankubwira impamvu umurundi ari mukuri. None se niba yarahereye za Rubaya na hehe arwana abarwana nabo bamusunika akaba ageze mu marembo yiwe none ntanarwa gushaka n'ibigunguru n'ibibuye binini byashyira ku rugi kugira ngo batamwinjirana mu nzu. Aho ngaho niho ikiganiro gishingiye ubundi. Niyo mpamvu rero iyi deployment yabaye ku mugoroba w'ejo bundi ku wa 4 bishyire ejo ku wa 5 kugeza ejo mu masaha 4 rwose abantu barababonaga abasirikare b'abarundi bari kwiyongera muri Uvira, ariko hakaba abandi banyujijwe mu kiyaga mo hagati n'amato y'intambara n'ubwato bw'intambara ngo bugera kuri bubiri bwavaga ubwo we wahasobanuye ngewe ntabwo ndi kuhibuka neza kuko niwe uheruka i Burundi vuba. Wavuze ko ari hafi muri commune Rumonge. Hafi ya Rumonge niho bambukiye bajyanye abasirikare bandi bo harabagiye Uvira. Abandi rero bambukiye Rumonge mu bwato bw'intambara bajya muri territoire ya Fizi nyine aho ngo twari turi kuvuga bagira ngo bajye kubanza bahashye twirwaneho. Umve strategy umurundi yakoresheje babanze bajye kurasa twirwaneho hose baradeployinga ariko bajya babanza hamwe hose baradeployinga babikorera rimwe. Yego nyine icyo bashakaga bagira ngo babanze bagende barase twirwaneho. Niba yihashya M23 ibasumbirije muri bino bice bya za Kamanyura na bya Katogota isubira inyuma ijye muri Fizi kujya gutabara bene wabo batwirwaneho. Niba jyayo Uvira ibihumekaho kabiri. Buri niyo strategy bari gukoresha. Ariko noneho basanze ayo mayeri M23 yarayamenye kera. M23 yamaze gufata abasirikare bajya kwivangana twirwaneho. Abo basirikare bivuga ko bagiyeho bari banajyanye n'ibindi bikoresho bishyashya twirwa ntigomba gukoresha muri uru rugamba. Bageze rero umurundi wagezeyo na Wazarendo bakanzeho bagira ngo ni yatwirwa niho ya kera twirwa irabacucuma. Imaze kubacucuma rero sasa ubwo niho ndi kuzira kugira ngo tujyanishe n'iyi nkuru iyi ngiyi ivuga ngo abasirikare b'abarundi ngo bishinyeshyamba za FRN ngo zirenga 100. Urumva niho ngira ngo duhurize. Nakubwiye ko mu bayoboye urugamba ruri kurwanya twirwaneho harimo abayobozi bakuru ba MRCD FRN ko none zino nyeshyamba za Rusesabagina ko zari ziri serious uyu munsi ziracyari. Umva rwose ya madolari Rusesabagina gitangira yabahaga baracyayabaha n'ubu amafaranga barayabona. N'ubu amafaranga barayabona. Rusesabagina yari serious. Ubwo rero niho twagira ngo tuzire igisiga cy'u Burundi rero kimaze kwicwamo benshi. Urumva amakuru yagombaga kujya i Burundi avuga uko byagenze ko abasirikare bagize gute bahondaguwe. Igisike cy'ubundi rero gihita gitanguranwa kiravuga kiti twebwe ntabwo ari abasirikare bacu bapfa ahubwo twebwe twishe inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zigera ku 100. Urabyumva mayeri? Ariko bivugwa ko kugeza ubu ngubu twirwaneho yazishubije inyuma ku buryo twirwaneho. Marara amakuru yuko ara nyine bakabica. Oya ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo rwose. Ntabwo aba bantu bigeze bapfira
mu Cibitoke. None se reka wenda hano ho niko inkuru ivuga kuko igisika cy'Uburundi cyo kivuga ko kiciye ziranye ishyamba mu mirwano yasakiranije impande zombi mu ishyamba rya Kibirere mu ntara Cibitoke. Kibirere iri hano mu ntuza iri hano mu makomine abiri, ikomine yitwa Mabayi na komine Bukinanyana. Komine Mabayi unyuze hano kuri no muhanda wa Pindura urenze mu Gasarenda ukagera Pindura uri kwerekeza Icyangugu muri Rusizi. Hari umuhanda uri kwerekeza Rusizi, umuhanda umanuka ibumoso bwawe ubwo uri kugenda uri kuza bari iburyo uva i Rusizi bari iburyo ukagera ahitwa mu Bweyeye. Ubwo rero uwo muhanda wose buryo uba mu ishyamba rya Nyungwe kugenda ukagera mu Bweyeye. Iyo ugeze mu Bweyeye ugahagarara ukareba hejuru yawe niho ikibira gitangirira. Ikibira akaba ari ryo shyamba kimeza riri ku ruhande rw'u Burundi. Iryo shyamba rero rihuza amakomine abiri, ni komine Bukinanyana na komine Mabayi yo muri province ya Cibitoke, rikagenda no kuri komine yitwa Kabarore yo muri province ya Kayanza. Turazi nyine hari mu Kibira aho rero siko byagenze. Niyo nyungu y'Abarundi. Niyo nyungu y'Abarundi. Ingabo z'u Burundi rero nubwo zivuga aya makuru ko zafashe icyemezo cyo kugaba ibitero kuri uriya mutwe, ziwuhora kuba waranze kwifatanya nazo mu ntambara zirimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zirwana n'imitwe twaje intwaro irimo n'uwa M23. Urumva ngo izi nyeshyamba za MRCD na FRN nyine MRCD ni ishyaka, hanyuma FRN ni umutwe wa gisirikare. Baravuga ngo MRCD bagakata FRN. Yego ni uko bavuga ngo AFC M23. Urumva ubwo rero ibi ngibi Burundi bwabikoze kugira ngo bujijishe. Byabaye kugira ngo bukunde bujijishe. Clash ku ngabo ni ibintu bisanzwe nubwo mwamusanzwe mufatanya rigiye nyine mushwana rika nabo n'abantu ni uko nawe umuntu wa muri kumwe mugashwana. Wowe nuko baba bafite bunduki bakarasana mu gihe undi mushobora gufatana mu mashati. None se jobundi wazarende barasana na FRDC sibashira ishushu. Ubwo rero twirwanaho ahitwa aho ngaho Rugezi niho twirwanaho yakubitiye inshuro aba Barundi n'abari bafatanije nabo. So ikintu rero gihari kuri uno munsi ni karita y'u Burundi. Kuri ubu Burundi bagiye kujya mu matora. Nakubwiraga za komine Buganda duhenga. Ndahabona rwose zirakaritsiye, ndabizi ko nawe uzizi. Hanyuma kuri ubu Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kwinjira mu matora. Abura amatora ni ikintu gikomeye cyane. Amatora agomba kuba lobbying yo ku rwego rwo hejuru. Amatora nubwo wibarigiye wiba bikanga. Yara abaperezida benshi baje nk'umuntu bamutuye 99% arigiye wiba ugasanga muhuriye kuri 40 bafite 60 wibye 40 yose. Amatora ntago wayizera kandi buriya nyine muri politike zacu z'abanyafrika. Akenshi abayobozi nyine bamwe mu hano muri Afrika ntago bakorera abaturage. Abarundi bagiye mu matora bakene. Ubukene mu Burundi buribonekeza. Nejo bundi kuwa kane nibwo hatangiye campaign imyiyamamazo hari mu kintu ndiko babivuga ibikorwa byo kwiyamamaza kugira ngo bazabatore bahereye ku badepite n'amashyaka atavuga rumwe n'amashyaka nabihuza no mu nzego zibanze no bazabatora. Hari amashyaka amwe ngo yabuze ibitoro ama essence, babuze lisansi yo kujya mu bikorwa byo kwiyamamaza. Urumva ubwabyo urumva abantu bamwe batabasha kujya muri campaign lisansi yabuze mu gihugu. Lisansi ari kimwe mu bintu nkenerwa bituma abantu babasha kujya hirya no hino, ibicuruzwa bikajya hirya no hino mu gihugu. Byarabuze. Amafaranga mva makungu nkuko mu Burundi babyita amadovize, amafaranga avanze y'igihugu yarabuze kubera ku Burundi buruje buracyari mu bihano. Cyari mu bihano bafatiwe mu mwaka wa 2015 bitewe nuko Perezida Pierre Nkurunziza nyakwigendera yashatse gufata manda ya gatatu. Inge byari binyuranyije n'amasezerano bari barasinye amugeza ku butegetsi, ageza na CNDD-FDD ku butegetsi yarusha yuko nyine mukuru w'igihugu agomba kuyobora manda ebyiri. Cyo gihe biramaganwa, haba imvururu mu gihugu, abantu baricwa, abandi barabamenyesha barahunga, harimo nawo ngabo ba General Niyombare n'uyu munsi nibo hari ikibazo ngo hagati y'u Burundi n'u Rwanda avuga ngo ni mutuzanira abo bantu tubageze imbere ya sentare.
Rwanda rukababwira ruti ntago bishoboka. Umuntu waduhungiyeho mabwiriza mpuzamahanga y'impunzi cyane cyane ko zo ari nyinshi ari n'impunzi za politiki, ntago umuntu musubiza aho yahunze, atahubwo mutwemerere basi niba bavuga ngo reka ubutaka bwacu tubajyane mu bindi bihugu. Mu kwizera urumva u Rwanda rubizeze yuko ko uru Burundi bavuga ngo bari abantu bazadutera, ati basi katubajyane Kantarange kugira ngo mutekane. Ibyo byaranze. So kuri uyu munsi rero bino bihano byashigisha Burundi. Burundi bwahuye n'uruva gusa. Barundi ino myaka 10 irimo iraza, abarundi rwose kugeza kuri 2015 bari bazamutse neza. Urumva cyari igihugu kivuye mu ntambara muri 2005, cyari igihugu kibonye ubutegetsi none bw'ibiganiro abantu bagiye gusaranganya. Mu by'ukuri rirasaranganya ry'ibiganiro rikurikizwa byari kuryoha. Ariko mu nyuma bamwe urumva bagiye basaranganya abantu bo muri nuza muri CNDD-FDD, bundi bo bavuga ko ari ubutegetsi bw'abahutu. Urumva barundi bo barabivuga bo babishyira ku karubanda. Ntabwo ariyo mpamvu mu masezerano yabo yarusha abemerera yuko bari banabikoze mu nzego nkuru z'igihugu, abahutu bagomba gufata imyanya 60%, abatutsi bagafata imyanya 40%, niko byari byanditse mu masezerano yarusha. Ko baravuga ngo abahutu ngo nibo benshi ngo kuruta ngo n'abaturage benshi bagize igihugu cy'u Burundi. Byari byazamuye rwose igihugu, abantu batangiye kumvikana, ndetse buriya na mbere ya 2015 abarundi bari bafite itangazamakuru rikomeye. Itangazamakuru naryo ryanafashije cyane mu guhindura ibitekerezo by'abarundi, kugeza ubwo baniyamirije Nkurunziza ndetse no kumuhirika, nubwo byabaye akanya gato byatangajwe ku bitangazamakuru byigenga. Niyo mbare za radio ngo yagiye kuri RPA, Radio Publique Africaine niko bayitaga. Barundi rero kuko bari bafitemo akantu k'inyeshyamba nyine, abo bantu muri CNDD-FDD bararwanye, igihugu baragisubirana. Bagisubirana ibintu bibabera bibi. Inkunga ziragira. Bari abarundi nta kintu bafite. Nk'abanyarwanda usibye gutekereza kure. Ariko nta mutungo mwinshi kamere bafite. Oya ntaho. Kambivuge gutyo. Ibyo uvuga nuko. Nubwo president wabo bavuga ngo wabo ni muri Edeni, ibintu bya politike, urumva abavuga ngo bibera muri Edeni, ngo imbuto zose zirahari, ngo barahinga bakagira gute, ariko baracyakora ubuhinzi uteye inyuma, amafumbire kubagiraho ni ikibazo. Afumbire mvaruganda bakoresha. Ibyo bejeje hari mu Burundi nta nganda bafite, icyo bita amahinguriro zitunganya ibyo bejeje. Ngira ngo bafite ikigo bita niba ari Anagesa, giki abaturage bejeje ibintu by'ibigori n'iki kirabibagurira bakabihunika, kazongera kuyagurisha igihe kirunaka kugira ngo babifate bajye kubikoramo za kawunga n'ibindi, barabihunika. Urumva ibyo ni ibintu bya kera by'ibigega n'imitiba. Baracyashyira mu bigega, systeme zirari kayika, baracyashyira mu bigega rwose. Mu gihe niba wejeje ibigori ukagombye kuba ufite uruganda ruhita rutunganya kawunga, kwamara gutunganya kawunga bene igihugu bakayirya igihe kirekire, bifite garanti y'umwaka cyangwa imyaka 2, cyangwa se ukanayohereza mu mahanga, ukagaruka wabonye amafaranga agomba kugufasha mu kubaho. Ibyo ngibyo abarundi ntabwo barabigeraho. Bari batunzwe n'imfashanyo. Kugira ngo byumve neza bije imfashanyo mva amakuru. Bije y'u Burundi uyu munsi ni miliyari 1,000 zirengaho gake. U Rwanda rufite miliyari, rurimo gukabaka miliyari 5,000 n'iki. Urumva u Rwanda rwakugera ni miliyari 7,000. Niyo ngengo y'imari y'umwaka wa 2023 bazageza ariko ubu wenda ni 500 ngahe. Ubu ngubu 2025 2026 ni 500. Oya singiyi singengo y'imari kanze nyikwereke. 7 si uyu mwaka. Uyu mwaka uyu turimo bavuguruye se. Oya 2025 2026 uwo tuzatanya mu kwezi kwa 4. Niyo 7 yagezemo. Nibice ahubwo birenga. Ngengo y'imari kanze nyikwereke. Urumva mu bukungu bitubyumva u Rwanda rukubyicuro 7 Uburundi ku ngengo y'imari. Urumva Uburundi bwo ntago birirwa bugeranya n'u Rwanda kuko barangana n'abaturage bajya kungana. Twebwe dufite abaturage benshi bajya kungana, ariko n'ubuso bujya kungana.
ntabwo ari ibintu binini. ubwo ngewe ndimo ndagira nkwereke Uburundi bugiye kujya mu matora n'Uburundi buri muri no ntambara. N'abarundi impamvu n'ibyo Ndayishimiye yagiye agaragaza avuga ati kubera iki turi muri no ntambara, akagaragaza yuko ngo hari n'abantu ngo impunzi zahungiye mu Rwanda ziri muri M23, ushaka kugaragaza yuko izo mpunzi ziri muri M23 z'abarundi zahungiye mu Rwanda zimeze nkaho ziri muri stage yo kugira ngo ni bamara gufata biriya bice bya Uvira na hehe n'izo za territoire za Fizi bazahita bambuka, afite ubwoba ngo barantera bagahagarika ubutegetsi bwe. Uburundi ibyo bihano birabashegeshe uyu munsi birimo biribonekeza kugeza ubwo ngo mu Barundi mu kubakuramo amafaranga hadutse utuntu twigeze kwaduka nko mu Rwanda, utuntu twitwa twa microfinance uratuzi. Twatu microfinance twigeze kwaduka mu Rwanda inkingi ngurumuri, tukajya abantu babakangurira kujyamo, bamara kujyamo tugafunga, tudadufunga tukiye. Kandi urumva banki yifunze ufite minote nizi gusubize n'ubujura. Nanjye harakantwaye amafaranga. Uburundi buri bwo turimo kwaduka. Urabona ko mu Rwanda aho bahise babizi bangatanye bakazana sako. Zikaba none iza government turatu n'ubundi twa microfinance twabaga ari utw'abarwiyemeza mirimo bikore. Sere kandi bantwaye uduhumbe 21. Oya umuntu ushaka gutera imbere kuko barakwigisha akavuga uburyo bazaguha n'inguzanyo. Ushatse kumbwira ziko amafaranga 21 yanjye atari menshi. 21 yanjye 2007 niyo yaba ari 2, niyo yaba ari 2 ni menshi nyine baba kwibye buryo umuntu kwibye amafaranga yawe unayamuzaniye. Bura n'ubuteka mu cyokora sako zimaze kugira amafaranga baradushubije. Bayasubije se yari sako. Oya nuvuga ngo leta iyo yafashe initiative yo gusubiza abantu bari barabikije muri ubwo microfinance bukabarya amafaranga. Iyo bagufite ibimenyetso byanyabyo barayaguhaga. Ubwo rero abarundi kuko munatwumva ndetse abandi murimo no kutubona live kuri YouTube turatuma microfinance ni mutureke tumaze kwambura abaturage benshi kandi turatu microfinance akenshi iyo tuvutse abayobozi bamwe bakomeye mu gihugu bafite mu rutoki, kuko nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo kuza kubwira abaturage ngo nimuze. Ubundi hari amabwiriza nyine yo kugira ngo microfinance n'amabanki ageho ni ibintu birebererwa na banki nkuru y'igihugu. Ndetse hari n'amafaranga ubanza kwerekana shingira icyo bita ingengo y'imari y'u Rwanda ntigeze 2025-2026 izatangirwa kwa kane birazamuka. Rwose Uburundi bonago wabugeranya n'u Rwanda kuri miliyari ibihumbi 7 miliyoni 32. Urumva nyine nibo nivugira za zindi mu 500 zari 2024-2025 biyongereyeho kandi ayo yose 40%. Ariko urumva ayo ngayo uvuga nayo umwaka uzaza. Nibyo ndi kuvuga nyine none nimo nivugira ino ngengo y'imari turimo. Ubu tubara ko ari hwigeze nyine. Oya naga ari higeze kuko niyo izakoreshwa. Oya turimo iri muri akoreshwa ni 2024-2025. Okay. 5,800. Yari miliyari ibihumbi 5. Ayo rero ayo niyo muri makoreshwa ubu ngubu. Uyu mwaka. Ari ayandi azatangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi. Cyane. Mu wundi mwaka. Nabikoraga nkugereranyiriza gusa nkwereka Burundi n'u Rwanda ku bukungu aho bigeze. Naringeze ku kintu kijyanye na microfinance z'abarundi ngubu barimo kubakuramo amafaranga kandi amafaranga avuga ko ayo mafaranga mu kuyabakuramo ari amafaranga nyine ajya mu bikomerezwa bya CNDD-FDD ndetse n'amakuru avuga yuko abo bantu na leta bifitemo akaboko kugira ngo babone amafaranga yo kwiyamamaza. Cyane amatora twari inoti nyinshi kandi ntaga abazungu bakirimo kwizera abarundi barimo barabaho kubera bo nkwereka uburyo bw'iterambere. Ubu ngubu amakara muri Bujumbura ni ikibazo kubera ko amakara ava mu bice by'icyaro azanwa n'imodoka nta lisansi. Isukari ubu ngubu nkugira inama ugiye mu Burundi. Mu Burundi ubu ngubu ifaranga ry'u Rwanda sirimo riravunja nk'amarundi ni nka kimwe cya kabiri. Ubundi ijana ry'amarundi ni nka 40. Ijana ry'amarundi ni nka 40 y'amanyarwanda. Ubu ni 42. Ndagira ngo ubwire rero uyu munsi ubu idolari ryo mu Rwanda sirihagaze 1,400 y'amanyarwanda. Idolari ubwo mu marundi idolari bwo siryakagombye ukurikije iyo rate yivunjisha. Idolari ryakagombye kuba ari 2,800 y'amarundi cyangwa 3. 3. Ndagira ngo ubwire yuko ubu ngubu idolari mu marundi bagukubita inote 9,000.
ariyo mpamvu nkugira inama uramutse winjiye i Burundi manukana amadolari ufite amanyarwanda yawe shyira mu madolari wifata amanyarwanda ngo ugende uyavunjishe mu marundi wahomba shyira mu madolari idolari ryabaye idolari kubera ko nyine nta nganda bafite nta nkunga barimo barabona ibintu byaradogereye noneho rero kandi uko ntenda kujyayo vuba tukiri kuri ya masezerano yarusha yashyiragaho abantu bagendeye ku moko yabo mu gihugu mu gisirikare mu nzego za leta mu myanya yose nyuma y'uko bidogere muri 2015 leta y'u Burundi yagiye yigizayo abantu bari mu bwoko bw'abatutsi haba mu gipolisi haba mu gisirikare bakabica no mu butegetsi abandi bakabakura ku nshingano zabo ibintu bihonyora amasezerano yarusha ibyo bintu rero byarakomeje abenshi banabashinja yuko ngo bashobora kuba bakorana n'u Rwanda bari abarundi nabo muri password bafite ni nka Kongo bafitemo password y'u Rwanda u Rwanda rwababanye isereri kandi ngewe kimwe mu bintu ngira inama nk'abantu bafite igihugu gifite ubusugire iyo ushaka gukora ibintu byawe ntago witwaza undi muntu bikore byange byemere ariko wigira uwo witwaza niyo mpamvu bafunze imipaka mu kugira ngo bakore ibintu byabo itsoke mu buryo bwabo bwo kugira ngo bakontorore umutekano wabo ariko mu rwego rwo kugira ngo ukomeze utere imbere komeza ukora ibintu byawe ugenzura umutekano wawe unateza imbere abaturage ko ntabwo uzavuga nutanyanga ikindi gihugu kirimo kuneza ibibazo ngo nyine kireke kize kibiguteze niba koko ubona unaniwe uve ku butegetsi ugende so kuri uyu munsi rero abarundi bagiye kwinjira mu matora muri kondisiyo y'intambara bari mu ntambara uyu munsi haba n'imbere mu butegetsi bwa Ndayishimiye abantu ntabwo babona kimwe ibijyanye n'intambara Ndayishimiye yagiyemo ariko n'abarundi nabo kuko hari abavuga bati Ndayishimiye nk'ubu ngubu yaba utayigeze ujya muri Kongo wari kuba wumva intambara ya Uvira ukayumva nk'abandi Uvira yafatwa ukarurindira urubibi rwawe M23 nta kintu ari kuzakubaza ariko nanone se wa mugani izo mpungenge z'abarundi ni gute zitaza M23 niba koko warayirwanyije urayinaniza ubundi ifasha ahantu kukitaha inzira abakurwanya kukitabaho inzira iyo kirikari iyo bita ngo niba ari mweranda kirikari iri mutagatifu urumva kirikari intagatifu ikorerwamo na mwe mu mweranda byari ndi bakubwira ngo niba ukubiswe urushyi tega undi musaya babangure urumva kirika niba ari byo ushaka naho ubundi kuri runo ruhande iyi ntambara turimo kuvuga ibera Uvira M23 nihafata bizaba ari iherezo rya M23 ryo kwigarura Kivu y'Amajyepfo ndetse izazamuka igeruguru muri Kivu y'Amajyaruguru za Beni na Rubero naho harimo harabera intambara naho bizaba kuyigarura bizaba byoroshye bishyira iherezo kuri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo bishyira iherezo kuri Burundi yari yazanye ingabo muri Kongo sinavuga ko byashyira iherezo ku butegetsi bwabo sinzi niba ntabwo byashoboka sinzi bizakurikiraho nyuma kuko M23 nayo ntabwo yakwemera kwambuka ijya mu gihugu cy'abandi hari amasezerano mpuzamahanga yaba yangije muri ayo masezerano rero byagaragara ko M23 mu by'ukuri ari inshotoranyi ntabwo se ndakubwira ko M23 yajya muri Kongo iby'abakongoma nako mu Burundi by'abarundi rabizi ahubwo nibyo ndanye ndi kuvuga ahubwo muri collaboration abantu baturwanyije bakahinzira Red Tabara cyangwa wenda no mu by'ukuri nubwo Ndayishimiye nawe tunamurenganya na Red Tabara ikabifatanya na M23 nabyo ni sinyeshyamba se zose nibishoboka ntabwo biremezwa ntibiremezwa ariko ahantu byeze byemezwa ntaho byemezwa ariko ibyo ni ibirego bya Ndayishimiye nyine se we wabwirwa n'iki wese ko atari mukuri intasize se zikora iki ntawe wasanga ari byo tukaba tuvuga ibi ngibi wenda byahindura isura Red Tabara ikavuga iti rero M23 twabafashije
ibintu byanyu dore bigiye ku murongo natwe nimudufashe twambuke. Ugasanga n'ubundi byitiriwe ko ari Red Tabara iri gutera Burundi kandi iri mu mutaka wa M23 nabyo birashoboka, ariko reka tuvuge ko atari byo bitanashoboka. So hanyuma rero kuri ubu ngubu ibijyanye n'imirwano ku ruhande rumwe biragaragara yuko ino mirwano aho irimo irerekeza harimo n'ibiganiro by'amahoro kubera iki. Impamvu rero y'iyi mirwano iri kuba muri iyi minsi kandi ibiganiro by'amahoro biri kuba, icyo nabivugaho ni kimwe. Hari kuba M23 wenda ishotorwa, 2 hari kuba FARDC nayo wenda ishotorwa, ariko icyo nshingiraho nkanacaho n'akarongo nuko wenda M23 ishaka kwagura teritwari yayo. Kurumva ishaka kwagura teritwari yayo kandi ari mu gahenge birimo kurenga muri ako gahenge. Wabwirwa n'iki igihe ako gahenge kazarangirira? Ayo masezerano wabwirwa n'iki gihe azashyirirwa mu bikorwa? Kiriya biri mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu si ubwo twizeye neza. Amerika yarashimye yaravuze ati rwose twarashimiye ko impande zombi zatanze. Izaya tutayobya abantu. Tutayobya abantu. Ibizashyirwa mu ngiro mu kwezi kwa gatandatu. N'u Rwanda na Kongo. M23 igeze uyumvamo? Ariko birareba M23. Birareba u Rwanda na Kongo mu bijyanye no guhana amahoro n'umutekano n'amasezerano y'ubukungu. Ariko birareba M23 nyine kirwanira. None se M23 irimo gute kandi nta hantu amasezerano ayivuga ko yemeye ibi nibi? Ariko naho amasezerano M23 yemera guhagarika intambara. Nene wa mchezo wa ndani w'abantu bo hanze. Mchezo kuki se M23 yacecetse none itari karamye ngo amasezerano sinzayemera. Ariko ntuza igeze bakitazayemera. Uzarabivuze. Nanga yarabivuze kuba en parallele n'ibiganiro n'ubundi bya Qatar M23 birimo. Ako sabwo hari icyo nibaza diza. Hamugani dukomurusiyo dukome n'ingasiri. M23 mu biganiro barimo idoha muri Qatar na Kinshasa ko nta kanunu karega kanunu byose bikubiye muri ara amasezerano y'u Rwanda. Gute se kandi ubu biganiro birimo biri kube bidoha biri kuba birimo kuba nyine ko nta kanunu kabyo nyine. Icyo nibaza urumva ayo makuru ntagakenewe cyane kurenza nyine ayo twabonye. Ayo twabonye baraho bategereje ko ikaramu ijyaho. Rega ibyo nakubwiye by'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo hajemo ibibazo bibiri. Ibibazo bibiri biba birapusa kandi ikibazo kimwe nicyo cyateye ikindi, ariko kimwe nicyo cyahawe agaciro. Yewe nakomeje kugenda nyuma y'ibya MONUSCO n'iki, ariko ndabona amaherezo nyine turabigarukaho. Ariko urumva intambara ya Kongo irimo ibibazo bibiri batandukanye n'izindi ntambara. Abateza amatwi Radio Ishingiro 107.5 FM n'abari kutureba kuri YouTube yacu Radio Ishingiro 107.5 FM, ibibazo ni bibiri dizagiye kubitubwira. Ibibazo ni bibiri yego, sinabishadora tubigarukaho. Harimo ikibazo cy'amabuye y'agaciro, economy. Cyo ni ikibazo gihari kandi kitena no kurangira vuba, kuko ntabwo amabuye y'agaciro agiye kurangira muri Kongo nona. Si ibyavu Amerika igiye kubirangiza. Amerika igiye kubirangiza. Sawa, icyo ni icyambere. Hakabaho ikindi kibazo cy'ubwicanyi bushingiye ku moko. Cyo ni ikibazo cya kabiri gikomeye. Uwahakana ibyo bibazo bibiri biri muri Kongo, umuntu yaba ari umwanzi w'amahoro. Cyo tujye tukimeranyaho yaba atavugisha ukuri. Sibyo? Ibyo bintu bibiri byo ntago bijyaho impaka. Umuntu wenda ashobora kuvuga ngo kimwe nicyo gihari kinini nicyo gihari, ariko ibyo bintu bibiri ntago bigirwaho impaka. Kandi kimwe nicyo cyateye ikindi. Ari amabuye y'agaciro ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri no minsi ugira ngo wabonye mu isi ko intambara Kongo yo yagiye ibaho ihoraho, kuko ntagiye amabuye y'agaciro atakenewe. Muri gihe arakenerwa. Ntagiye atakenewe. Ariko nko mu myaka 30 ishize isi yari ikeneye cyane ibintu bita igitoro komoka kuri peteroli.
twari turi mu isi izamuka y'ibinyabiziga, abantu hose ahantu hatari amashanyarazi abantu bagacana zino za groupe electrogene bakamenamo za lisanse. Isi yari ikeneye igitoro. ducana ubutadowa dukenera za peteroli. Urabyibuka za peteroli nyanga peteroli barazicyazigira ku ma station. Peteroli iraboneka ampayinga sinzi umuntu wabwe niba peteroli peteroli ngo basigaye bazicuruza mu makenkayo ntizivangwa n'amarangi se nyine kenkayo ni nabo basigaye barangura kuri station aho wazibona ni hakeya. Ubu ngubu peteroli rwose ibera muri kenkayo. Ntabwo kiri mu bikomoka kuri peteroli byo muri station aho abantu bagiye gucuruza kuko ntabwo gikenewe cyane. Abantu bagenda babona amashanyarazi bakabona n'ubundi buryo bwo gucana. Kuri ubu ngubu umuntu udafite n'umuriro w'amashanyarazi agura itoroshi. Niyo imuhendukira kugira ngo agure peteroli agura itoroshi kuko amabuye azamaramo icyumweru cyangwa se hari n'amatoroshi acagingwa akagenda akakimanika hejuru kuri parafo kandi bikorwa n'amabuye y'agaciro. Ntugire ngo ibyo bintu bikorwa n'amabuye y'agaciro. So niyo mpamvu wagiye ubona nko mu myaka 30 ishize intambara zabayeho nyinshi cyane zabaga zishingiye kuri za peteroli zari zabarabu. Muri Afrika nyinshi zagiye zishingira ahantu hari ibirombe bya peteroli. Nubwo ahantu hahoze amabuye y'agaciro naho intambara zagiye zihagarara. Kongo rero navuga ko yagize ikibazo. Yagize umuvumo wakomotse ku baturanyi babi harimo n'u Rwanda. Gute mu Rwanda ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bari leta yiteguye inayishyira mu bikorwa iratsindwa. Imaze gutsindwa kubera ko iyo leta yari ifitanye umubano mwiza n'uwitwa Mobutu Sese Seko kuko wa Zebanga wari perezida wa Zaire ariyo Kongo y'iki gihe. Bahungiyeyo. Bamaze guhungirayo bagezeyo basanga abo nyine baba kwa Mobutu babizeraga kubafasha. Babaha ikibuga cyo gutegura uburyo bongera guhirika ubutegetsi ari bwo buryo wasobanuraga bwa wa muturanyi mubi. Wa muturanyi mubi. Kose ibibazo bya Kongo uyu munsi bafite nubwo abazungu bacukura amabuye y'agaciro bakagombye kuba banayacukura nta n'intambara ihari kuko n'ubundi Kisekedi adashoboye, ariko icyo kibazo kindi cy'ubwicanyi kinjiyemo. Urumva ariko nubwo uvuze gutyo Kongo nayo ubwayo nayo yahaye icyuho abo bantu babi bagombaga babaha intebe. Urumva guha intebe kibi ubwacyo ukita ngo ni umuturanyi ukagiha intebe byanze bikoze kiba kizakugiraho ingaruka. Guha uwo muturanyi we wiswe XFR na FDL n'intera hamwe akabaha ubutaka akababwira ni muze nimwibera ahangaha akabafasha buri kimwe, izo ni ingaruka ze nawe ubwe yikururiye. Ntabwo twavuga ngo uwo muturanyi yari mubi totally. Urumva bamaze kuhagera bariyoganije kugira ngo bongere batera u Rwanda rwari rugiye wagiye ubutegetsi bwa RPF. Muri izo organisation bakoze bari barahunganye n'abantu mu Rwanda babahunga bavuga bati muhunga inyenzi zafasha igihugu abantu bavuye ha mu mahanga bafasha igihugu cyacu muze tujyane tuzagarukana. Basaga miliyoni bari bahungiye mu kubutaka bwa Kongo. Abo bantu bahunganya ideology, abo bantu bakoze ibyaha by'intambara, abo bantu bakoze genocide mu mpera z'ikinyejana isi yose yavugaga ngo never again. Abo bantu barashaka kongera kugaruka bica abantu. Ari ibintu dashobora kujya ku ruhande. Uvuge niba abantu barakoze genocide bakica abantu. Zirahari hano abantu baruhukiyemo. Urangije uragira abatindiki. Ideology irahari, ama speech yabo hano turayafite. Urumva diza warangize ukabatindikira
urumva ijambo kubatindikira ni ukubafata ukabashyira mu mbere ukababika urumva we nta ngaruka byakugiraho mu by'ukuri. icyo gihe abo bantu bageze muri Congo iyo ideology bakomeza kuyikwiza noneho baragenda basanga abaturage b'abakongomani bameze nk'ababandi bo mu Rwanda basize bishe bashaka gukomerezaho. Bagira ngo tujye tubanza iyo tuganira ibintu nk'ibi n'abantu tuba tuganira mu by'ukuri tujye tubanza tuganire turebe umuzi w'ikibazo ni ikihe. Kuki ibi bintu bimwe byirengagizwa hakavukira izo ntambara? Noneho bahageze bakubitana. Niyo mpamvu ibibazo byinshi tugira twagiye tubiterwa amateka n'abakoroni n'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Nanze kuvuga abazungu urabizi, ariko still imitego yabo igomeza kudutega. Iyo ideology bajyanye muri Congo ni yabo bantu babibabyemo bajya ku butegetsi mu gihe cyo muri 1961 na kabiri u Rwanda rufata ubwigenge. Nibyo bababibyemo nyuma y'imyaka 32 havamo kwica abantu miliyoni. Babantu barimutse bageze muri Congo, bageze ku butaka bwa Congo, ariho bavugaga ko ari umuturanyi mubi. Bageze ku butaka bwa Congo basanga noneho uburyo ubutaka bwakaswe Berlin. Hari abandi bantu bene wabo basigaye kuri ubwo butaka, kandi none nibo bavuye mu Rwanda birukanka bamaze kwica. Bahise bari kuva uvuye mu Rwanda wishe Karoli bene wanyu, buretse uvuye mu Rwanda wishe Karoli byamoko mwashizwemo n'abantu ugeze muri Congo usanzeyo Desire mwene wabo wa Karoli. Ubyanze ukunze wishe Karoli urashaka no kwica na Desire uranamwishe. Icyo gihe leta y'u Rwanda riri icyo gihe yarabakurikiranye kugira ngo bagaruke, ariko ishaka no gucyura abantu b'impunzi. Izo mpunzi bari bafashe bugwate Kongo kuko ari igihugu kinini, bamwe baratashye abandi bahungira mu mashyamba. Nyuma yuko bahungiye mu mashyamba batangiye kwica abakongomani bavuga ikinyarwanda ubwoko bw'abatutsi bisanze muri biriya bice kubera igabanwa ry'imipaka. Batangiye kubica hajyaho misiyo, kuko isi icyo gihe kivuga ngo never again. Ari habaye jenoside y'Abanyarumeni, jenoside y'Abayahudi. Hitler ishaka kuyobora isi mu ntambara kabiri y'isi, ashaka kuyobora isi, ariko iyo isi ashaka kuyoborana no kwica Abayahudi. Kugeza uyu munsi ntabwo turamenya ikintu Hitler yazizaga Abayahudi. Bari bafitanye ikihe kibazo bamugana? Bamwe bavugaga ko urumva uyabazizaga yuko ngo abona ari abantu b'abanyabwenge ngo bazayobora isi. Cyo gusa urumva icyo kintu kwica abantu bamiliyoni n'amamiliyoni ngo nuko gusubona bafite ubwenge ngo bazaba metre ngo ndashaka kuyobora isi ngo kandi ngo bidakunda abangane bazayimfatana. Mu rwego rwa Never Again UN iraterana ibona ko abantu bahungiye muri Congo batangiye ubundi bwicanyi. Barangije bashyiraho misiyo, ubutumwa bw'amahoro bugomba kugarura amahoro muri Congo, ara mu burasirazuba bwa Congo. Babita MONUSCO. Urumva MONUSCO mu nshingano zayo harimo icyo bita FDLR, kubanza bakarwanya FDLR bakayikuraho hariya. FDLR bakayambura intwaro. MONUSCO urumva muri misiyo zabo hari amabuye y'agaciro arimo ntayo, ntabwo bagiye muri zo kugira ngo humvishe ukuntu ubwicanyi bwapfundikiwe n'amabuye y'agaciro. Bahageze bari abantu bari bamaze gukaba mu mashyamba n'ibirombe. Bamwe MONUSCO n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye ndabwubaha, ari ibintu nyine utapfa gukomantingaho cyane, ariko bamwe muri abo ngabo baje kurinda amahoro bakorana na FDLR n'aba FDLR
gutunda ayo mabuye. Tayari icyo gihe ba bantu ubwicanyi bwabo bwari buhawe intebe. Abaje kubarwanya barakorana. Leta basanze nubwo nyuma Mobutu yahirimye ku butegetsi akajyaho Laurent Désiré Kabila nawe agahirima ku butegetsi, ariko mbere yuko ajyaho nawe yaratangiye kubiyegereza. Yewe nanuza na uriya mutaramu nuza Joseph Kabila nawe umuhungu wagiyeho atangira kubiyegereza. Ibyo byose biraba. Ibyo byose biraba. Intambara ziravuka. Amabuye ya Kongo arasahurwa. Agasahurwa n'abo bantu byitwa yuko ari abantu baje kugarura amahoro. Ariko abantu ku ruhande bishwe bo bagerageza gutangira kwirwanaho. Bamwe bagiye nabo bari imitwe yo kwirwanaho muri za mpamvu nakubwiye intambara ivuka. Kuva kuri za MRC, hakaza CNDP, kibita za RCD Goma, birwanaho haza za CNDP. Ariko inshuro yose zibyutse hakavuka ibibazo by'amabuye y'agaciro, bakavuga ngo n'u Rwanda rurimo gusahura muri Kongo, ibintu nk'ibyo. Mbese muri izo narrative akenshi ku isi zikemerwa kubera yuko abagomba kuzemera abayoboye isi bakeneye ya mabuye, barimo barasahura kandi barimo barakorana n'abari kuri tele bafite intwaro. Kuri uyu munsi rero intambara yongeye gukara kubera iki nono amabuye yasahurwaga, ariko nono amabuye noneho y'agaciro ikinyejana tugezemo niyakenewe. Yego, mu mpamvu zitandukanye nagiye ngusobanurira. Ubu ngubu ikorana ibikoresho byose by'ikoranabuhanga, amamigiseri dufite harimo amabuye y'agaciro, izi za mashini, izi kamera ziri imbere yacu zirimo amabuye y'agaciro, izi telefone zirimo amabuye y'agaciro. Urumva noneho intambara iruse ikintu bita ibuye ry'agaciro. Yego, uyu munsi rero uyu munsi ngewe umuntu ndimo ndabona bita Tshisekedi, mu Republikani udashaka intambara mu gukemura kino kibazo. Yararamye yanyuze ngo ugiye gutanga umwanzuro ari wowe. Oya, ndimo ndagenda ngezaho intambara igeze uyu munsi. Tshisekedi mu gutanga umwanzuro iki kibazo yararamye. Oya, Trump sorry, mu Republikani Trump yararamye. Ntekereza ko hari umuntu kuba Tshisekedi yaremeye kugurisha igihugu cye, ntekereza ko ari trick y'Abanyamerika. Ntekereza ko ari trick bamukinnye, kubera ko Tshisekedi nyine bwa mbere yashinjaga Amerika ko bimusahura n'icyo ayijyana mu nkiko. Ajyanamo inganda z'Abanyamerika za Apple n'izindi azirundira mu rukiko. Ubwo rero Tshisekedi nyuma yuko abonye arushijwe imbaraga, ega nizi nyine ni imitwe zizaye mu ventura bwo kuba zifite abasponsor barahari kandi bakomeye sponsoringa izo mpamvu zayo. Kubera ayo mateka yose nkubwiye n'abo bantu ukuntu bishwe, hari umuntu wabumva uko hari umuntu wumva bicanyi, hari n'undi muntu nawe wumva abantu bicwa. Se nuko imeze, nta wangwa na bose, niko nabivuga. Hari abahari babafasha bumva impamvu yabo koze y'intambara, kari guharanira uburenganzira bwabo. Tshisekedi ronye ntekereza ko bamukinye trick, bakambwira ati kuko abasesengura bakareba bakabasanga koko Amerika niyo yahosha ibibera hari muri Kongo, kuko iriya ntambara niba imaze imyaka 30 n'imyaka myinshi cyane, ni imyaka 30 ishize n'ikinyejana cyashira, kandi abantu baba barimo barapfa. Kandi muri nosi abantu bagenda baririmba amahoro, hari umunsi mpuzamahanga w'amahoro, abantu bagenda bavuga ngo ibi ngibi nibikabeho, ni hakabeho intambara. Turavuga intambara za Ukraine zo zimaze imyaka 3-4, turavuga intambara za Gaza zimaze imyaka 80. Iyo myaka 80 abantu barwana badasiba, nta gahenge ntacyo. Oya, bakagira agahenge mu myaka 80, 2, 3, 4 bagatuza bakongera bakagaruka. Bose bahora baryamiye amajanja, bakarwana.
nahise ko imyaka 30 baye muri Kongo abantu bicare koko bimere nk'ibyo mu burasirazuba bwo hagati barebere. hari umuntu ushobora kuba yarabwiye Kisekedi ati Kisekedi genda ubwire abanyamerika bagufashe n'undi barane bo bametre bisi ubaha amabuye bacukure, ariko ari diro yapanzwe yo kugira ngo Kisekedi noneho byamabuye yamuteza ikibazo, yamabuye yapfukiranye ubwicanyi bubera muri Kongo bayacukura ariko n'amahoro aboneka. Undi why not? Kuki abantu bataza ngo bacukura amabuye wa mugani amahoro akaboneka, amahoro akaboneka? kuki uye byagenda riri mu maraso? Biragoye desire. Impamvu bigoye nuko ayo mabuye, impamvu bigoye nuko ayo mabuye abayacukura barayakeneye ariko sibo bayakoresha, nabo barayacukura bakajyana ku isoko. Uwo muntu niba ngewe njya kuvoma amazi meza, wenda tuvuge Rwasama, nkageza hano nyakuzaniye, uribaza nge imbaraga nkoresha njya kuyazana ko nyigeza hano nkakugurisha henze, kuki weho utajya kuyizanira Rwasama? Cyo nicyo kibazo kiri. Baravuga bati abatugurisha amabuye nibyo barahari, ariko se twebwe nta ruhare twagira mu kujya kwicukurira. Ari byo Amerika yahise diringa nyine na Tshisekedi n'u Rwanda. Ntibagiye kudiringa se ry'amabuye agomba kugira muri Amerika mu buryo bworoshye. Mu gihe ageragayo rimwe na rimwe Tshisekedi avuga ngo na amajurano n'u Rwanda ruba rwagiye kwiba muri Kongo, akabageza ko Imana yatanze amabuye muri Kongo, yanayatanze no mu Rwanda. Nese Imana yatanze amabuye muri Kongo irangije iravuga ngo uyu mupaka ukati ahangaha mu Rwanda ho nta mabuye arimo. Ibyo byo ntago tuzabijyaho impaka. Kongo ifite amabuye menshi, ariko n'u Rwanda turayafite nubwo ari make. Ariko ifite menshi. Ayo make twebwe dufite rero adufitiye akamaro. Iyo Kongo ifite menshi atayifitiye akamaro, reka bayifashe kugira ngo wenda ko kamaro nabo nayo ikene muri ayo mabuye yabo aboneho inyungu. Urumva rero nk'umuntu Trump w'umu businessman bahita bibona vuba. We iyo diro Amerika yinjiramo, yahise afata umwe mu bacuruzi nawe kabuhariwe amugira umujyanama we, wamuhaye umukazana ko twabyita. Nahubwo ngira ngo n'umuhungu wa Burosi warongoye umukobwa wa Trump. Yebwo yamuhaye umukwe. Urumva wamuhaye mukwe rero aramubwira ati wowe uriya mutarama nawe ngo ni umuhanga cyane muri business, nawe ngo ni umucuruzi w'umunyaribani, ikintu bita ifaranga akibara nta karikaratrice akoresheje. Akoresha mu mutwe. Wigeze ubona umuntu ubarisha amafaranga karikaratrice? Nizo bakoresha gusa ahubwo muri ino si ikoranabuhanga. Kwa kundi bafata ibinoti bakabivuzinga bagashyira muri kagamashini nko kuri banki. Yanamara kuyakuramo ubwo akandika n'imibare akavuga ati nabanje gushyiramo aya n'aya nshizemo aya n'agateranya. Ubwo karikaratrice yo yibeshye nyine. Bruce rero we ntago ajya mu bya karikaratrice. Wabonye uburyo abantu navuga ko batakanagiye mu ishuri babazi kubara amafaranga mu mutwe. Uziko biriya bintu biteye ubwoba. Ubundi umuntu ubara amafaranga mu mutwe nuko kuri kino kinyejana tugezemo abagomba kuba umukire, nubwo kuyabara atari ko kuyatunga. Abantu benshi tuzi bayabara batayatunze, harimo n'abakozi ba banki. Babanye ariko babyibushywa n'umwuka wayo sha. Ariko bahora bayakorakora. Bora ngo guhora ubara agafaranga bora ngo bikugirira icyizere cyo kubaho mbere kikongera, nubwo utayararana ukayasiga ariko wayabase. Wumvishe ko amafaranga agira kuka kayo. Isukumva ndakumva sha yanjye akosha kaiza gazamuka mu bwonko nk'ibyo bya 250 ari mu dushaje baje barakakuka kakazamuka. Bwana muyobozi se kora mu mufuka twumva ukuntu ahumura. Si byose wanyana kuri umufuka turebe cyari kubisura cyayafite. Icyo cyo wayamaye. Yaterwa n'igihe wayaboneye. Warabarimo wayabona kuri 18. Warayabonye ku ya mbere waba wenda hari agasigisigi kayo. Twerekeze. So nibyo narimo nkubwira turangiza kuri iyo ngingo ijyanye n'ibyo ngibyo twa turimo tugarukaho kuri ibi by'intambara n'ubukungu ndetse n'ubwicanyi burimo. Nuko kuri no nshuro urumva Amerika yo niba iri mu masezerano ivuga iti okay Kongo uri murashinja u Rwanda ko gutera rushaka ayo mabuye, gatwara amabuye. Reka ukorane n'u Rwanda
kandi izi initiative zagiye zibaho pe. Ngewe kiba cyo nsigaje kumenya nuko aya masezerano koko najya mu bikorwa bikanatangira. Ntago bizaba ari bishya kuba Kongo yakora n'u Rwanda mu kugarura amahoro. Oya si bishya. Ntago ari ibintu bishyashya. Ahubwo bizamara igihe kingana iki. Ko initiative zose zagiye zibaho z'u Rwanda rugakorana na Kongo mu kugarura amahoro ntago zarambye. Ntabwo zagiye zigeze ziramba, zageraga hagati zigacika intege. Ntabwo zagiye zigera ku ntego. Ntabwo tukanareba se n'iki cyazicaga intege. Ni ya gahunda yemewe y'agaciro asumba ubuzima bw'abantu. So kuri uyu munsi rero izo initiative yewe hari nizo u Rwanda rwikoreraga na Kongo kuri initiative yabo. Nta masezerano yandi. Reka tuvuge ngo nta bakomisiyoneri bajemo. Reka ariko tubyita. Abakomisiyoneri twadukabije. Nta bahuza. Tubita abahuza. Bara n'abakomisiyoneri. Ubuse uremeza ko Amerika atari umukomisiyoneri? Uremeza ko Amerika atari umukomisiyoneri uri hagati? Katumwita umuhuza kuko imyanzuro yashyize hanze nubwo ku ruhande rwa Kongo batayishimiye bazasinyira ariko none impamvu batayishimiye nuko ari ariko byibura irazana ukomisiyoneri. Ariko irazana abari mu butegetsi bwa Tshisekedi banamufasha bamwe batangiye kumuva bavuga bati igihugu urakigurishije ariko niwe wabyisabiye. Nose nta kigurishije. Tshisekedi we yarasabye ati nimutwara mu bagaciro mu mamahoro. Amerika yarabyemeye. Ariko rero nawe uri umugabo ubundi ushaka iki wa mugani cyazana amahoro mu rugo rwawe. Hari igihe umugore agutuka akagutuka ariko mu rugo rwo gushaka amahoro ukicecekera ntuvuge. Niba natasamuna n'ukemera katasamuna. Niba abantu bakakwitwa inganzwa nguri inganzwa kandi ari ugushaka amahoro mu rugo iwawe. Ariko ujya mu gasinzira. Umugore akagenda akijirirwa mu kabari yageretse akaguru ku kandi ukamutegereza ukoza abana ugateka wahisha ugashyira ku meza ukabutari warya atari yaza kugira ngo ukunde ubone amahoro. Kibuga kikihindukiza ibyo bindi bimenyereye ku bagabo bikaba ku mugore ukabyakira kandi bikaguha amahoro urugo rugatera imbere. Nawe yahagera saa 8 akakuzanira agacupa. Desire ibyo bintu wabyemera. Ushobora kutabyemera ko wari wabyemera. Nanjye zo ugiye kuvuga ngo ngewe nabyemera. Oya. Nshobora kuba nabyemera cyangwa ntabyemera. Ariko hari uwabyemera kandi biramutse bimuha amahoro. Nabandi bavuga ngo ni inzaratsi urabona ngo baramuroze. Ibyo ntabwo babikoreye. Ngewe ndidekaraye sinabyemera. Sinshobora. Damu wabagukurikirana ho gacupa. Oya ndabizi ntabwo yabura gukurikirana ariko sinshobora kuba wifata. Ni ibyo byo rwose ntabwo mbijyaho impaka bijyaho guri kiburi barabyegereza umutima. Nta n'inama rwose mbijyaho iyo nta nubwo nkeneye kugira ngo umuntu angire inama kuri ibyo sinabyemera pwese turenge tujye ku bindi. Ariko uremera ko hari ababyemera. Uwabyemera bijyanye n'amarangamutima ye bijyanye n'imitekerereze ye imitekerereze yanjye imbuza ibyo ngibyo. Umwana w'umwe nawe koko akareka ntawe wacu wapfuye aryo. Kandi nawe koko mu gihe wabikora nyine nibiguhesha amahoro nta kintu byabimaze. Niba nkora ikintu kugira ngo kimpa amahoro wenda nkamureka gataha iryo joro kugira ngo nkunde amahoro. Niba yataha iryo joro amahoro sinyagire uko ibyiza suko nabireka. Ariko mu gihe undi byamuha amahoro yabikora. Ntabwo na Tshisekedi niba yagurishije igihugu kugira ngo kibone amahoro abishoboye nagira ikibazo nakigurisha ntikibona amahoro. Ibyo byaba ari ibindi bintu twazaza tubisesengura mu bundi buryo. Ariko niba ajye kigurishije amahoro akazaboneka nta kindi kintu warenzaho gutegereza ayo mahoro akaboneka. Yego Nekereza ko shari kadusoreze nahangaha ikiganiro cyacu zindukanye ijambo cy'uyu munsi cya sesengurwa ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabwiye ko imirwano irimo gusatira umujyi wa Uvira ndetse M23 tubaze mu birometero ishobora kugeza nko mu 50 yerekeza mu mujyi wa Uvira. Makuru kandi n'ubundi navuga ko M23 yagose ibice bitandukanye ya Uvira by'umujyi wa Uvira bisigaye mu gufata Uvira ari saha n'isaha. Ariko tubona yuko Murundi yongereye ingabo nyinshi muri Uvira umunsi ku munsi arongera ibintu by'u Burundi ntawamenya amakuru yabyo ntiwamenya ingabo zinje n'izingahe kuko leta nta communique kuko Burundi ni leta ubundi leta yakagombye kuba mu gihe yohereje abasirikare mu gihugu runaka
ivuga umubare mu gihe hari abahasize ubuzima ikavuga umubare yakaba igira ikintu nubwo ibivugaho amaleta nyine abeshya amwe namwe mu ntambara akavuga ko wenda bapfuye ari bake ariko basi bakabatangaza n'abinjiye bakabatangaza abenegihugu bakaba bazi uko bihagaze ariko abantu bari mu Burundi bavuga yuko n'abantu barimo gupfira ku rugamba nta n'ikintu babaha nta muzamarira usibye n'abapfira ku rugamba n'abari kurwanayo babaha kandi intica no kubazana benshi bata ku rugamba kandi burya muri principe z'umusirikare nuko mugenzi we yaguye ku rugamba mu kumuha icyubahiro amukurayo agashingurwa mu cyubahiro nawe bikamuha icyizere cy'uko nawe azashingurwa muri ubwo buryo kuko bari abantu isaha n'isaha baba biteguye urupfu biriya bintu birasa ibintu byicana niyo mpamvu iyo twicaye hano yego tuba tuvuga amakuru ajyanye n'intambara ariko tugashyiramo akantu k'amahoro nuko abantu bahagarara kurwana ubwumvikane no kubana mu bworoherane akari byo bitezwa imbere ikiruta byose twakwicara no tuvuga intambara nk'ubu intambara idahari dufite ibindi bintu byinshi twavuga birahari ibikorwa by'iterambere mu gihugu cya Kongo twabivuga byinshi ariko cyangwa tukaba twamaze n'ingiye turi kwivugira ku bikorwa by'iterambere byo mu turere twacu twa Gatsibo na Nyagatare na Gicumbi na hehe na Rusizi na Ngororero bageze kuki tutiriwe muri ibi bintu by'akaduruvayo n'intambara nkaho ari byo bidushishikaje hanyuma akira abantu nabo bagira icyo batubwira kubyo twagiye tugaruka n'intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo ni 07889951 Radio Shingiro na kuri YouTube ubutumwa bwanyu turaje tubusoma yego Allo waramutse Desire waramukanya amahoro mu Rwanda cyakora ingondore mu Rwanda shaka mu bintu by'intambara kabisa bimeze gukaza umurego ako buriya byakabaye byiza bumvikanye intambara ikabasha guhagarara amahoro akaboneka yego mu Rwanda shyaka w'ingondore YouTube ubutumwa burahari YouTube yero ubutumwa bwagezeho twabureba burahari rwose hanyuma n'abantu bo ku murongo wa telefone mukavuka duhamagara ntacyo yego mwaramutse waramukanya amahoro nta kibazo yego kumera cyane Sarire yego ndaho wewe umeze ute natwe turashima Imana nta ribi ubwo twageze ruvuna cyandara kugasima yego Mr kabisa bone Mr kabisa rwose bo bakurikiranye ukigera kuri mikoro rwose ntago umuntu akora urushinge yego kuko ibiganiro byanyu byose biratwubaka cyane none kamuge ni kuri iyi ntambara nyine birimo kubera muri Kongo buriya M23 twikomeje intambara hakiri na biriya biganiro bitararangira buriya icyo ishaka n'ubundi ari amasezerano ntago kuko ubuce yafashe izaburekura ariko banayikaraga burya kuko mu masezerano harimo ingingo uzi ingingo ishobora gutuma M23 bayaka ibice yafashe yego ni ingingo ivuga yuko imitwe yose yitwaje intwaro u Rwanda rugomba gufatanya na Kongo bakazibaka kandi kugeza ubu M23 ntago ahantu yemewe nka leta nyine yaba ari igitego cy'umutwe u Rwanda rutsinze kimeze gite kubera yuko u Rwanda ikibazo rufite n'umutwe wa FDLR voilà urubangamiye none n'ubundi na mbere ko u Rwanda rufataniye na Kongo ayo masezerano kuko bagahuza bagafatanya M23 ikarandurwa ikavaho n'ubundi Kongo ntago yakongera kubura amahoro ikibazo naho ngaho rwose ni igitego cy'umutwe Rwanda rwaba rutsinze noneho rero buriya ariko kariya gace ka Uvira M23 mu kurwanira buriya n'ubundi nayo icyo ishaka nuko iragira ngo ibwire uriya Murundi ati rwose TikTok uriya Murundi kuko n'ubundi rayibangamiye kandi u Burundi ingabo zabwo ziri muri Kongo nta n'amasezerano zifite mpuzamahanga niyo mpamvu rero n'ubundi ariko ibihugu bibiri byo byemerewe kuri icyo Murundi nawe itamushaka hari kuri icyo igihugu kimwe cyemerewe gusinyana n'ikindi amasezerano mu bibufatanye mu by'umutekano byo barabyemerewe rwose mu butumwa rero bugufi dufite witwa DJ Patch ati mwaramutse Radio Shingiro ati hano Rwimbogo turabakurikiye gatano ku kandi
witwa Angelique Musabyimana ati mwaramutse neza turabakurikiye kabisa. Witwa Mutabaruka Steven ati mwaramutse mbahaye ikaze. N'abandi bagiye nka nta wiheba Jean Baptiste uyu ni umukunzi wacu cyane ari cyambwana mimuri. Witwa Mukomeza Juvenal ati uvirerega izavamo nta kabuza kuko nagoma yararashwe. Witwa Ndangamire Emmanuel ati ndabasuhuje banyamakuru dukunda sinarimba herutse bitewe na gahunda z'akazi. Uyu Ndangamire Emmanuel ngo ari mu karere ka Ngororero. Witwa kandi witwa nde bavugiye kari Rusizi ninde ko nabonye hari umuntu w'Rusizi mo hano Akayezu se ngo nguki Akayezu ati ari Gatsibo ati tubaryamyeho. Hano yanditse ati ibyo bibazo uvuze ntabwo uhuje n'ibyo mugenzi wawe yari yiteze ko ugiye kuvuga. Nkurikije uko ukuntu Kongo yazize abaturanyi mubi yaratekereje ibindi ko ari byo ugiye kuvuga. Witwa Nteziryayo Joseph ati dukunda amakuru mutugezaho izi byose. Jerime ati mwaramutse bakurikiye ndi Gicumbi mu murenge wa Mukarange. Kugira ngo intambara irangire nuko habaho ibiganiro bihamye hagati y'abahanganye bakarambika intwaro hasi. Yego dusoreza aha. Reka dusoreze hano ikiganiro zindukanye ijambo cy'uyu munsi cyagarukaga ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu intambara ikomeye irimo kubera hafi n'umujyi wa Uvira ndetse no muri teritwari ya Fizi mu misozi miremire ahazwi nko mu Minembwe. Hagati aho ngaho rero kuri ubu ngubu intambara irimo iraba mu gihe hari umuhati w'ibiganiro ndetse no kugarura amahoro muri biriya bice. Hari ibiganiro bya Qatar bibera Doha hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo urumva zihagariwe na guverinoma ya Kinshasa. Ndetse ku rundi ruhande hari n'amasezerano y'amahoro ategerejwe hagati y'u Rwanda na Kongo azasinyirwa i Washington muri Amerika muri kuno kwezi kwa gatandatu. Ibiganiro by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika nawo urimo urapushinga kugira ngo habeho guverinoma y'inzibacyuho muri Kongo. Ariko byose turacyatukumva intambara. Ariko abakunda amahoro barifuza ko intambara yarangira ndetse n'ibituma ibaho byose bikarangira. Ko intambara ashyirwaho akadomo. Abantu bakabaho mu mahoro. Tuzakomeza kugenda tubana rero mu bindi biganiro ndetse tubabwira n'amakuru avugirwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko uyu munsi reka duhinire hano. Nitwa Bizimana Desire. Nanjye ndi Ntirenganya Charles. Reka tubifurize kugira umunsi mwiza.